الرحيم. هن بخيرات سر شباتن وبركاوات بيجنا خيش كبرات خوجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرجال اختمت فيديواني دا كون بدبين ما تشدس بيك واخفت النابن حتى اخف ناخد تعالى بيدس بيت كين سيدة مالا فرهات إيمينكي أو مدى سيدة تقلب خيراتي كرم كسيدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. على خيرات ابن بسيطة عندنا كتير خوش بيتن ما شاء الله خواندنا كب مزبيط وسربر ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. دا خازي ودعاش خد تعالى تكين خد تعالى قلنا هيت مهم يبيك بجيب بتن خد تعالى برحمة خد قل مدى بكتن القل ديبابت مدى بكتن دعاكش خد تعالى تكين ادفي الدنيا افرو كامت نافدة جين وبتايبت بوان كسا اويت افرو كوان بصرمان كرينا ارمانج و اسلام كريا ارمانج كتابجني خد تعالى توبيب كتا باراوانجي
اگر مجال توبیج تدانه بیتن خود تعالی بکت عبرت بو گلک دی ابید کو گلک جرعتت کن سر اسلامی بشکله که گشتی آن سر مروفت پاقج و ایماندارت ناف دنیای دا جاری ام اختتری نخارد وی مجلسی دا ام تاتنی رنشنکی دا شلارنشنکا خیریه انیتا مهمیه اوه والدست بيكي وان هيا خودي هنديكو ما جيد في دنيا ده هبيتن قال لي حاضرة بلا باش البيرة ما بيتن روجا قيامتي هرديتن عندك حديثتين قلق دل خوش كرن وحديث الصحيح تماما عندك مروفتين قوتي اف مروفا نا پیغمبرن نا شهيدن بلكي پیغمبر والشهيد يعني اوجه او تيدا هر وكيد بيجن يعني أباب بتتكرن أو جهة أو تدا كل جهة كي جلك خوش أن جهة كرب العالمين داي أمناش بيجكوا حسيدية بتبن نوعك يعني الجهة كي وصايا كو خد تعالى قدر قيمتك جلك بلند داوان قلت أبا وكما قلت نا پیغمبر نا شهيدا بادي كيبن قلت هندك مروفن شنت هندك مجلس داترين نخاري أفان مجلستا بوچنا رينشت نخاري يعني چنيت نبوينه النيت وان خود تعالى بويا وبيغمبر بويا صلاة السربن ورنجا بيقافكي وكي حديث بيشتن هريكش عشيرتك بيقافكي بتنظم روفادا احتمال بيت بينار وقهدار بيقافكي جمارك باشد قلمدا هريكش عشيرتك وهريكش بنا مالك بس ام بوش بيق وكون فابوينه النيت ما افيا دا خير بيتا قهاندن لو قوتي السر وشابت وان دي بنا روناهي ودي السر من بالت روناهي بن چونكي اترنشنك او صدا يتبيك وكون فابوين أبا نعمتك دسمي كسنة كتيا كانوا كيف غاف كم تشين احتمال البردرجهت رنجا كافيا وقالك جهدي دهان سير البتراستيا إنه عالم كتيدا وقتك بلاش در باست كان كم دعات ينخد على التوبيب كتبارا مهم يابيك وقال وانجي بلا بتنا فان ريشنا وجهداري واخنات كان الهرجي هكي بلا باش بزانا استفادة كجالك ما زنت كان إجبار هندي خد حسكتن ام افشفت الديوانك جلك بيروز دابين هن همي باشت زانن عندك مروفتين خد تعالى قيمة وان جلك بلنكري قدر وان جل فرمانا عندك ظلامتين همي قاوة همي احتمال نظلام ايكي وكي صلاح الديني ظلام بويا الوقت خو وافروكاجي ظلامة وحتى قيامت راد بيتن دي ظلام بيت شنكي وي خزمتك اخلاص وبدل سوزي ياجي بيدابي ولو ابرو كان دك جرام مروفت نحس حتى بيقافكي جي هر دجات ياويت كان صدا صلاة قبر خدا بس يدجات ياويت كان اف دجات يا بوشت كان ابرو كاب هزارات مروفت ببخت وظالم وباخلاق يخلكيت كجنو خلكي سرجت كانوا فلان بوش بحسي وانا كدي بوش بحسي كي وصايتا كرن باور بكن يعني قال جرا هندك تاين وقت تبيجا بهمايه رمز كردايا هندك تاين هشتا حتى نكب في كلمة عاجز بن كجارك هرا عمراكي جارك هرا نافولات بالسرمانة وغيري بالسرمانات خودي أكبر مازن كردا بتشيت خل هر چار پارچت ميد كردستاني دي بجنتا أحفاد صلاح الدين أبا نبي صلاح الدين أبا نافك خودي بالنكري لو أم أفشفا خودي حسكت في ديواني دا القل السيدة بريس دكتور حكيم بابيري وبابت صلاح الدين تشبو كردا كريا دونو كما بابتا قولي بيتن سيدة قلب بخير هاتي وسر شفاو كرم كسيدة كدي كرم كسيدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين دست بيك يا محمد خدت كن سرهمي نعمات توي وشاكي توي القلب مكرين نعمات الشميع مصدر نعمات إسلام إيمانية ونعمات كردينية ونعمات في ولات قشنج وجوان وبري خير وبر رب العالمين إن شاء الله هر نعمات تخو سر ما بردوام بكتنا رب العالمين تفاقي وإجرتني بتما كردا ورب العالمين ما بارز شمی قیرانه که و پیلانا نحز و دجمنا و رب العالمین ازمان هر کسی که ازمان دریجی السر هیما و چونگ و بها و بنمایت ما دینی ویت نتاویب که رب العالمین ازمانی لال بکتن بگمان و سیدا کرم کری همی قوا صراع ما بین الحق و الباطل یبردوام هرش خلقنا آدمی و نبرای شیطانی و حتی رجا قیامته همی قوا ده نحس هبن نیارت حقیه هبن نیت راستیه هبن نیت ایمانی و دینداریه هبن همی چا خودم ماندم نجابرو که ملت ما کتیا بر شپولکا بر اپراسیونت نحزا السر همی آستا جا چه دین ما بتن چه حمایت ما دینی وید نتواتی بن
ملت کردی بیا آرمان چکو وی ملتی پتر شقاقی و نفاقی و دبرکی و نه گرتنه نافدا پیدا بکن و قیران و آریشا بو پیدا بکن ایک شوان اوه کو هاوتنا هیما و چونگ و رموزت می دیروکیه تاریخیه کو دیارترین و قهرمان مظلومترین قهرمان کردا دیروکی دا وکما خاندی و ما امپت شارزا صلاح الدین ایوبیه و جای گدوی ملت کی کیم بکی هر مزنه توی قهرمان توی هیما و رمز توی کیم بکی دا باوری بخونه مینتن چنکه اوه ناسنامه و نشان وانه و فخر و شانازی و چندد نبن بل الفيري مدبتن ديار بكين كو هندا جارا رب ضارة نافعة اگر اوانه بتنو كسن هو صانبن چه بتن خدمتا وان کس یا وان قهرمانا جنایت کرنه بینش بیر کرنه بجا چند مواکی بو مواکی وقتی زیده گاویک ببختیک افتراعات دجیوانتی تکرنه پتر رنگ ودان و پتر بحث کرنه و پتر انشاءالله خیرات داو و پتر عالم راستی زانتون و پتر عالم پیداغبار بتن طبیعت حقیه و اسلامی اوه پتر هندی سرب شدت و هندی نیار و نحس لی قرب بنو بری سهمت خوب دنه پتر دی بلا بتن و پتر دی دنگ ودتو و دی پتر خیراواتی دا بتنه جام ناچینه مسئله عاطفی مسئله کاردانه و ردود الافعال چونکی او پیشمه و کارمه و اخلاق منینه همی گاوا دویتن هم شبه که یه عقلیانه یه منطقیانه یه علمی و اکادمیانه تایبت و سوریامه و مامستا گزان که دکتر بیاوه دیرو که دا هم بلگه و بشکل که اکادمی و دیف منهجه که تاریخی یه اکادمی علمی بحث بکنه و وقت بسپوریامه هم ده وقت بسپوری نه چنابتن هر دائما روح مای خود کاره که کار مروی نبتن چنابتن دکتر مای خود مثلا بنمونت بواره که بازرگانی داب که آن سیاسی به مای خود مثلا کاروبار یه آبوری داب که حتی دو ماهی که و جوابی و کار ما پیشه ما و کلر دیرو کینه یعنی بسپوریاما گشتی سر دیروکا گشتیه یا ماستر سر دیروکا کردا سردم اسلام یا دکترا مجی سر دولت ایوبی بی خود صلاح الدین ایوبی برنده یعنی دیف بزانین المد متواضع هم ده سنگ و بهاو و کار و کریار و یت صلاح الدینی بو کردا کرین خود حس کتن و دانشتنی دا ده بو هوای تجا و قدرگران و بینر خوشتوی دیار کی نو و هیوید کن رب العالمین بو ما و هر کسی که گهدار و بینر بتن خیر بنوستو که ترازیات شاکر مدا و به همی بو برجاندیا ملت ما کرد بسلمان بتن ان شاء الله مرام هر بس اوه گوتنا راستیه و دیار کنا حقیه و راستیه يعني الفيري بما ديار بتن صلاح الدين وك سيداي كرم كري مزنه قهرمانك كرد بسرمانه ديار ترين نافدار ترين كسان ديروكيه نبس سر آست روشهلات و جهان اسلامي بلکه حتى سر آست روش آوا و جهان یا مسیحی و ایک شوان کسانه که تبلید دستات تهجمارتنه و ایک شوان کسانه و کی هندک بیجد مال دنیا و شاغل الناس اوی کسی ها دنیا تجی صدا و دنگ و باس و نافدار یا خوکری و خلق همی دوست و دجمن لا انگرو نحس همی پیوت مجیلن سرقالن داغبارن وی کساتی و نه کساتی که آسایی و قدره که الهیه و کسانک بو نامرتن و کی سیدای گوتی و هر مینتن زندی حتی رجا قیامته جبر وان کارو کریار وان چاکی باشید اب خدمتا بو بسلمان و بو کردا بو مرواتی همی کریه به جدا دست پیک پناسکا کرد تکم دین صلاح الدین ایوبی گلک جارا یعنی بو چون جدا هنه حتی نکجی شد بدن هندک نحس آن هندک نازان دیروکی و سال قلم بدن کو مانی صلاح الدین وکید بیت کرد و آن اگه کردی بدن کسات یا خو کسی که عرب بو یا چو بو کردانه کریه و چو صلاح الدین حتی بن اثیر اکشیش دیروگوانت یت ایوبیانت بشتن من اشراف الاکراد بنا مالکا یا شرف من دا کردانه بگماش بابکی روادیه و کی حوزه حزبانیش اجدان قان یعنی دوینش کردستان آذربایجان شویر کوچ کریه بنا مالاوی کو بابی نجمدین ایوبی و مامی اسدالدین شرکو گل باپیروی شادی هاتینه تکریت جینگه یعنی بجن بارابتری خلک تکریت کرد بوینه یعنی ها هاتینه سر سنورت کردستان الوری بینه والی تکریت با پیروی هشتا صلاح الدین دگ نبود یعنی اسدالدین شرکو نجمدین ایوب دو کساتیت گلکت خدان شیام بینه و نافدار بینه شمیرت آنش بنامالا که میراب و میرت روادیا هاتی نور صلاح الدین سالا تقریبا 532 یه کوچیل تکریتش دایگ بوده و شواج دایگ بوی قدر خودت یعنی رب العالمین صحت کریه
نخوشی شویر دست بکری رب العالمین اف کسا و قدرک دایا کوی شو فرمان در خصنواش تکریت بدادانه و شو کانه خوش بید جانا خیزان و مالبات باب صلاح الدین دا و حتی بین باب صلاح الدین و کمرو و شد بتن رجبین بو پات ناوی وی زاروکی و شو دا و نشن بار بکنو و مطرسیال سر حتی بین خدمتکار کی بشتن مادام بی بچی کی چیه یعنی کو قدراویت افشوا دا بی بلکو صباحی وی روزه کام مازن هبت پاشا روزه کام مازن هبتن فعلا جی بوچون و پیش بینیاوی خدمتکاری جه خدا درکت او بیچنه دفع ماده دنزین کل مثل و پاشی بعلبگی و گنجاتی و مازن بینا صلاح الدین الشامی بویا و دمشق بویا پشتی اینکه جی بک قدرک الهی در باز من چنه مصری الگلمان میخواست دین شرک و الویر مامیت مرتو و صلاح الدین تتهل بجارتنه وك وزير دولة فاطمي بشتينجي خليفة فاطمي جد مرتو ماميوت مرتو نور الدين محمود الزنكي كو تابعي بن الشامي او جد مرتن بتا وكي بين كسان جمار ايك غورابان دا او بخوجي رب العالمين چند شان و سال و خد دابينه رب العالمين بارو دوغ بخوش كربي و خد تعالى توفيقاوي دا كو بشد دولته كده مزري ناف دولته ايوبي في دولته جه شانازي همي بسرمانانه و في دولته بسركشا صلاح الدين شيا بسرمانه بكتايك و براكي ايجرتيد نا بسرمانه دا بوجارا ايكي بشتي سردمه ايكي زيرين اسلام بسرمانه بكتايك و بشد سينجي اوبراسيون خاچ هلگرا خاچ پاريس بگيرتن كو هنده هرشت تندو دجوار و يت كشتارت مازن بو بسرمانه وات كرن و اخا بسرمانه هميا داگير كبي و بيروزيت بسرمانه داگير كبين صلاح الدين شيا بتا افقار مانه كو يشت بشر حطينه دا وان صليبيا بشكن تجار قدي خاكا بسرمانه و بيروزيت بسرمانه وگرنت نوا ايشوانا قدسا بيروز بيا مجاوا و بناسك كرد صلاح الدين صلاح الدين اگه بخدن پیگه و مکانت و بهای اش ناس ناو توی دیاره وان ناس ناو دولت عباسی دانا اثر دولت فاطمی دانا اثر بسلمان دانا اثر کو سلطان الاسلام و المسلمین بو يعني السلطان مزن همي بسلمان ابو ويسردمي صلاح الدين و الدنيا بي اوي جاركادي کو دين و دنيا بسلمان پیگه هوانا و چاکرین و زفراندینه و الديفنا بخوبي الملك الناصر بي اوي کو خد تعالى كريا هو كار وسبب بو سر اخصنا بسلمان جاركادي سياده و رياده و قياده بو بسلمان بزفرت نبا جا صلاح الدين هند ناس ناو هند بهاي خو هيل دف بسلمان و برپرت كتاب الديرو كده وحتى دف خلقه كي دي بيان يجي بتا كسن مگوتين سركدين پلايك جهاني صلاح الدين هكا بخادينه چاوين خلقه كي ديدا دا هم بزانين خلق بتر بهاي في قهرمان كرد زانتن شما و دجمن بري دوستا بري بسلمانه يعني اگر هندك پیدا چون و کلین دیف چون مید کرین يعني خواستند پرتوک و نویسارت روش حالات ناسا کویت چیت روسی بن يعني بريطاني بن يت فرنسي بن يت الماني بن اوه کو ند دين منجي بس او مدح استايشا او بصلاح الدين كان مروف شرمش خود كتن برنبري وهذا غير دينشي وصلاح الدين اوبراسيونات وان وحملات وان يتناف دينوان يشناف برين بس بخاطر وقت انسانك خام خوب کار بینتن قلم خوب و راستی و یا منصبت و یا عدالت بتن نشد نویه بکتن ده هر تشتکی قیمتوی دیار کتن و جا گلک روشلات ناسا و کی بونو من ویلیام الصوری کو مارخک بو یا مصالبی بو سردم صلاح الدین بو توماس ارنولدی ولد دیورانتی گوستاف لوبونی گلک اندی يعني او مدح واستايش او بحث الصفات واخلاقيات صلاح الدين كري يعني بسلمان جهن نكريا چونكي او راستياوي احتكاك و سردري ومعاملات وان كريت حروب صليبيه دا ودانستاندنا او اخلاق صلاح الدين دنياس حتى كرتي ام بيجين او بين صلاح الدين العدو النبيل يعني دجمن ريزدار دجمن تشاك دجمن خدام بها يعني هو صدق يعني سردم يعني عصور وسطى شرخ نافين الاوروبا صلاح الدين نافو دنگتوش نافو دنگت همي مازنت يت مسيحيه ماستر بو بلكو چندين پرتوك سرهاتين نويسينه چندين چيروكو چيوانوكو حتى ببيا است يعني بيا چيوانوكو اسطوره نافانا دا كو زاروكت خو بنافت كرين حتى بجن بريطانيا شرخ بيستيجي نافي گشتك اخويا لشكريه سربازي كريا صلاح الدين يعني وانا حتى انو كجي او بلان او نخشت صلاح الدين الشر خدا کار اینا و افصال و خاطر ده صلاح الدين کو شای به سرکفتنا تومار بکدن الزانکو و سنترد و کلین روشاوای مفاجئه ده ورگنوت اینا خواندن و جواب صلاح الدين في عيون الاخرين هكا بخادين اما هندك اخرين دي هندك كسين دي تاني يتشوانا كو نكرت يعني اون ابت حاقت
آنیت رگس پرست آنیت نتوا پرست آنیت يعني نيت راستقينا نيت منصف نيت عادل اكيد وكي جماعات كرم كري الهمي سردما يعني حتى عندك حاشا لله قصد نا تشاك ونا باك در حق رب العالمين داد بجن حتى حاشا پیغمبر خود اسلام خود سرمن هر وی سردمی حتی بر کجی خلق همی ایمان پینینه و خلق ده هبتن یه نفام و نزان و به باور و به ایمان ده قصد نباش بیشتر جا صلاح الدین جی مروفک بو مروف جی کس معصوم و کامل نینه بس شوان کسا بو یعنی الدیف ربازا پیغمبری چو الدیف راستپارد و فرمانت خدایت چو اوشی يعني بي دشمن نابتن بجاش خلق جديجي بنمونه يعني فارسا حقدك يعني رجس پرست فارستا آنیت عرب و ترکا خواستن افرس نتوی دور برید ما هنده کسانت رجس پرست ناف دهین حتی نو کجی نفسیت آوان قبیل ناکتن ایکی کرد شوان چیتر بدن چاوکی کی مونزم همی گاوا بخدا کردا کو کرد نملتکن سرکشی سرکدات یوام کن او بنا تابع کردا جاختت قوناغا کا دیرو کدا ایکی کرد ببتنا سرکش و مزن ترکا و عربا و فارسا و بربرا و همی بسلمانا يعني بيت شندي تقبل ناكن وآن ده هولدن بصلاح الدين نكرده آن ده هولدن ديروك صلاح الدين الرج بكن هندك توانو باختياب ديفنن افجي سرناگرتنو و ابديتوان ادعايتوان هميد بطالنو شو كاريگريا خو كارت كرنا خونينه جبرند خاصا كو صلاح الدين دولة فاطمية الشيعيش ناف بريا كو يا دولتك باطني بو يا تيرور كاردينا ودجي بسلمان ابو بخدمته بسلمان ندكرو بيا بربست واستان تركا بسلمان هذا ريغا بيجي عندك روافض الشيعة طاونا صلاح الدين وفارس جيبوانا نخوشه كو صلاح الدين كردي بيا بسركت يا اف دولتش ناف بري جالفيريجي ما كرد عندك مقلدات فانان عندك چید بتن نزان و نفهم کو چی دیروک صلاح الدین نزان حتی یک شوان بیای وان روزا گله کاوت صلاح الدین بسیار جهاد کنی بس بوم بیجا صلاح الدین کنگی بیا و کنگی مری نزانت مادام تو دیروکاوی نزانی مادام تو راستیاوی نزانی تو چوا تاویجیت جلویری بوم دیار بود کندک نزان و نفهم گوش کرداجی تین لا صاحب تقلیدا خدمتا دجمنت کردات کن خدمتا نحزت کردات کن یا رابن هاونا هیما و جوین که کردی و کی صلاح الدینی اما یا بوم گله گرینگ اوه یعنی کسان خدان خامه کسان بسپور کسان دیروک نویست مازن ید نافدار ید ما کردا و غیری کردا که او صلاح الدین شد بجن اما هندک کسان مگوتی نظام بن نفهم بن چی دیروک نزانن وین خو نافدار بکن هاوتنا کسین وگی صلاح الدینی چه کارگری خونا بتونو بو منه هندا گرینگه بو نمونه یدما کردا یعنی شرف خان بدلیسی محمد امین زکی بگ پروفیسور دکتر محسن محمد حسین و رئیسدار پروفیسور فرسد مریو چندین وکولر دین و سرین دی اوید بجین اعلامت ید معرخت کردا همی اون احمد الخلیل اوی روش آوا کردستان شانازی صلاح الدین بن و بجن ام شانازیت بین کو صلاح الدین حمایت کردان جوانگ کردان قهرمان کردان خلق مب صلاح الدین نیاستن و همین رنگا بحث چاکی و باشیت صلاح الدین کو بو خوا بو ملت خو کرنو بو بسلمان همیا کرنه و جا اول دو برای همی گاویتن چه یه دشمن و غیری کردابن چیت کردجیبن اف چند هنی هر هبتن بس همج بو خوده کو هر دولا اون کو کسین زانستی کسین اکادمی کسین بسپور کسین نافدار کسین یه راست اون کو پشتوان صلاح الدینی نه و مدح صلاح الدینی کنو رول صلاح الدینی برس نرخینن دیرو کدا گلک جارا دیتا گوتنه یعنی اف بسیار گلتی تکرنه بسیار که کفنونیه و همی گاوا بسیار دوباره بتن ما صلاح الدینی چبو کردا کری حتی هم شانازیب سلطان صلاح الدین ایوبی بینه طبعا یه تقلید بکردن و آخنت خلقه که نحزا وگرتن و دوباره کتن دفعه آخنه همی گاوا دوباره کتن بس یه عقلی و منطقی هزر بکتن و بسیارش اهل ذکر بسپور ناسا بکتن و چه در ناف برپر دیرو که و کلین زانستی سر صلاح الدینی هات یعنی بسین که صلاح الدین ایک شوان کسانه اوید کوش همی کسا پتر پرتوک سر هات یعنی بسین و کلی سر هات نه چکرنه و یعنی اب بابتش لای صلاح الدین و چو مجال و بیاو دیروک صلاح الدین و دولت ایوبی نماینه دهان کتاب و کلین زانستی و نام ماستر و دکترای سرنهاد ننویسین جای ویتن راستی صلاح الدینی بزانتن و خدمت آیو بو کردا و بو اسلامی و بو مرواتی همی ویت بشدن وانا بخونید نکو گوی خوب دتا آختنه که یا به بها و به قیمت و نراست دوی کسی کید اگر هم بچینن ناف بر پرین دیروکا ایوبی یا صلاح الدین ایوبی و راستیاوی دیار بکین
يعني صلاح الدين بري هشت قرنا بتر سردمی بو هاتیا سردنیای و خدمت کری حتی وفات کری کو جیه 56 سالی دا وغیرہ دومایی کری سالا 508 نه هجري دمشق ونكاجي وكين هميد ظانن المزقفة أموي القبري قوري الويري هاتيا فشارتني يا سرنويشي صلاح الدين الكردي الويري جي كسنشت إنكارا أصلي وناسنامويا نتواتي بكدن صح كيني يعني هرچند دوي سردمي شو هست وشعور وفكرة قومي نبويا بتاتن هزرا قومي ودولات قومي هريك بو قومي خوب كتو هريك شانازيب قومي خوب بتن وهريك سنور قومي أخونا تواتي خود جداها بتن أفا بضاعة كي روش آوائي بويا القرن تقريبا دومية قرن هجدي بشتي شورشا فرنسي قرن بري دو قرن 200 سالة كافتشتها بيا يعني 600 سالة بشتي صلاح الدين شنيكا مسألة قومي ودولات قومي هزرا قومي هر كسك بحثو شانازي بنتاوي خوب بتنو قوارك نتواتيها بتنو خدمتا نتواتي خوب تنبكت أفشانده هندا متأخر بي سراراي هبونا 600 سالة نافبرا صلاح الديني و هزرانه تواتي بس دبيني جلك بيشن جلك وكولار دوار پیدابون و سرهلدان هزرانه تواتي كردي بيجن هزرانه تواتي كردي صلاح الدين ايوبي دست بكريه چونكي سردم صلاح الدين الايوبي هكابيني هلويست صلاح الدين كرداتي و زمان كردي وش هوز و بنامال و ميرين كردي بيجن اوي گرنگيكا تايبت هبو ابو كردا ويانكا يا تايبت يا بيس هبو ابو كردا يعني كرد بيش اخستن كرد بتر حش كردات كر و تشتكي فطريه وتشتكي يعني طبيعيه مروف حش نتبي خوب كتن حش نسبي خوب كت حش كسو كاري خوب كتن على اقربون اولى بالمعروف ومروف همي تشتا خدمات دش نزيكت خود اس بكتنا اذا صلاح الدين هر چند ما قلتي شبكه بتنه چه بتن سنوره كردستان اجداي بولدري نمايا زارو كينياوي ومازنبيناوي وجياناوي همي نل كردستان بيا بس دبيني او هست كرداياتي او شعور ووجدان كرداتي صلاح الدين هبي بدن هندك مظنون سر كده ناوي كرداتي دعايات كن بيسردميجي نبويا بونمونه يعني صلاح الدين شيا انكار اصل خوب كتن وكي جلك ميرو سر كردو مظنه كردا حتى بيسردميجي اصل خوات گرن بو غيري اصلك ونسبك كردي صلاح الدين بيسردمي کو شیا بشناس عربم حتی بشه بناو خلیفه لقب خلیفه جوار گرفتن بس انکار اصل خو نکرد ادعا نسب عربی ابد نکری حتی برازاگ صلاح الدین الیمنی بجن بشكل خلالك عقلية درونيها بيقول أم عربي صلاح الدين يقول ليس لهذا الأصل أصل في أصل شو أصل بونينا وبجن صلاح الدين حتى خزانة خدا البردست مام خوشيركو باب خو نجمديني في زمان كردي بيو داب ونريت وصالوخات كرداوري الدفي خزانة هبونا وقت خربت بون وقت ما نبتني وقت كومبونكا جرين كابو الدف كسو كارت أبيت كرد زمانك عرب بجنت آختن امتناد جهشت يعني زمان كردي بيفينت آختن صلاح الدين يعني جلك ما قلتي حش كرداك رو حتى أو فرقة حمايته بري بتنا السلطان وبري بتنا دولة جدا مزرين الفرقة الصلاحية همي حمايته توي زيرفانه توي ولانجرو هاريكاره توي دست توي راست شبه همي كرد بوينه يعني يه درستاهي بخوادته دي بيجتن وكي دكتور فرسد بيجن بيج صلاح الدين والله مروفه كي متعصبي بكرده حتى دجمني صلاح الدين ود بيجن في تهمه جدنا بال صلاح الدين يعني هم صلاح الدين حش نتوی خود کرد حش کردات کرد حش میرن کردا و سر کرد و سربازن کرد کرد يعني بيجن تحيزا كريه حتى في حدي يعني ياد بيشن اگر هر چند تحيزاي بو نياتا باشي بي چونكي هنديك بري وي سردمي هنديك عرب بين وان حکمداری دید بود چون نفت طرف و بدغ و شارستانی خوشیادا شانت برگیریه و یه جنگاوریه و یه بویریه و سوارچاکی نمابون کوپوی ارکی رابن ایو کرد بی رابن ترک جی همان شیوه وکی عربا لحاد بون رگزکی ما بون رگزکی پاک رگزکی فطری رگزکی تشایی رگزکی بیجینی شجاع و بویر و شرکر و شیطن خدان غیرت رگز کرد ما بون لا صلاح الدینی بر دو تشتا کرد دور فخر کردن اولا ایک چکو خوی ناوینه ده پتر تنگاویا دا خلیکن خدانو پشتاوی گرنو ده گهداریه بکنو او دوزا صلاح الدین بخواه کریا آرمانج دوی دوزه هیویا جه اینه نوه یادی جی ما گوتی کرد شمی ملتاوی سردمین پاک و خاوین تربون شرکر و بویر و سوارچاک تربون صلاح الدین لو اعتماد خدا سر کرده حتی دامزرندنا صلاح الدین دا وکی وزیر دولت فاطمی دبینی هست کرداواری الویری دیار بو یه برز بو و سر اساس کرداتی صلاح الدین هاته هل بجارتنه وک جیگر امام خو اسدالدین شیر کو المصری سال 564
حتی الویر ریدان که دیرو که همیشه در بحث کنه و دا نبجن یعنی صلاح الدین ببارش کرداتی و او کسین گلوی یعنی ناکوکی یک دوبرکی یک نابرا سر کردن ترک و سر کردن کرد هبوید به چنده دا یعنی کاچای وقتی وقتی سرک وزیر گیدانن دولت کا گلک پیکات هبن و دو پیکات سرکی هبن هر ده حول دتن شوام بدن سرک وزیره وی سردمیجی وقتی اسدی شرکو مری یا صلاح الدین دانن فقيه عيسى الهكاري كو مستشار صلاح الدين هكاري كرد بويا فقيه نافدار عيسى هكاري رولك هبويا كو رازي كرنا كردا كو بجن ورا اوا كردا و ويت ام پشتوانيا كردا بكين نا تركا بكين كسا گه ترك هبو ما قوتي وك دسبيگه ما قوتي بوي بينا خوش بصلاح الدين ببتا مازن تركا وهمي بسلمانا نافي عين الدولة الياروقي بحطات بين يعني ملك الاتراك عن راس الاتراك أبي قلت أم قبيل ناكين قلت شو أم تابع دولتك تركينا زنكينا وصلاح الدين وأسد الدين شرك وقائدة وان بنا خدمات كارت وان بنا أبريكا أو بنا مصند ما إذن فقيه عيسى هكاري كرد كوم كرين يعني ابن مشطوب الهكاري وخسروا ابن تليل الهذباني وقالك عندي حتى الحارمي خالد صلاح الدين وقالك سركين كرد آخر كن قلت ورن هكارين بشتا صلاح الدين نجرن وصلاح الدين شوية ونتوي ويا شبه ناوي نتوينينا بس قلت شخوينا ويا يعني پست هنی اف کار هنی دش دست ما کردا در کفت شد دست ترکا یعنی الویری بوانا اوی کود بیشن صلاح الدینی هست کرداتی نبود یعنی کرداتی سردم صلاح الدین نبود صلاح الدینی مثلا لانگریا ترک و فارس و عربا کریه صلاح الدین وی چنده شیان سر کفن سر ترکا و عین الدین الیاروقی کو سلبون و ترکش مصری صحبون و صلاح الدین بی وزیر یه دولتا یا فاطمی پشتینگت بتا دامزرینه دولتا ایوبی صلاح الدین اگر بین بخوادینه یعنی ایکش نشان کرداتیایی و نشان خدمتایی بو کردا اوه بو یکو ما گوتی باوریایی و متمانی و پشتراستیایی میرد کردا بو یا سرکردت کردا بونه حتی افجه درد بسپورناز بجن سردم صلاح الدینی ده 8640 سرباز جنگاورت کرد ناف سوپایوی ده بینه 111 میرد کردا گل صلاح الدینی بونه وجه میرد هوزن کردی و سردم هوزاتی به چه مهرانی بنو چه مارانی بنو چه روادی بنو چه حزبانی بنو چه زرزاری و حمیدی و همی هوزن کردا بو جارا ایکی بود دیرو که دا کرد تمیل بن آلای اکسر کرده کرد خرب بنوه و کلمه کرده همیا ایک بتن و کرد ایک گرتنه ببینن سردم صلاح الدینی بو بن آلا و بن فرمانا صلاح الدین ایوبی بویا مجال ویره که بخودنا صلاح الدینی موجود فقيه عيسى هكاري ابو الهجاء ماراني مشطوب هكاري جلك اندي وكي موسى بن چكو جلك اندي ابراهيم الكردي هارون الكردي افهمي سركدن صلاح الدين بين هر باجر صلاح الدين وكر با ایک جوان میرن کرداد دانا يعني باوریای کردا رضایی بو کردا و حتی دومایی که افرزه بو کردا هبوی حتی وقتی هاتیه دورن مثل وان دورا دو سرکردن کرداد مازن ورکرن ابن مشطوب الهكاري قلت هر دورن هكاريا و حتی عقر الحميدية عقر وشوش هروان دوا بسرمان کرد راضی بکه که بین نفس و پایمده دافچین قدسا پیروز آزاد بکین فقيه هكاري فريكرا دورين جلمير يوان دورتني قلت هر كردن بسرمان راضي بك كوب آشتيانه براينيانه تبايانه بين قلمه دادم چين في اركي بيروس جبجه بكين اذا صلاح الدين بو اكم جار ديرو كدا كو بيشين كاتشبو كردا كريه بري صلاح الدين هكا الكرد في المعرفه التاريخيه الاسلاميه كتابك هيكو يا رئيسدار دكتور حيدر لشكريه يعني بحث كدنا دسبيك اسلامي حتى دوما هيك کا جدرن دیرو کت عربیت اسلامی چبو کردا گوتیا حتی سردم بری صلاح الدینی کرد چه نافدار بون افاک راستیا کا دیرو کی هکر روسا جینه بتن بس ناو دنگت کردا هوسا هاد بونه بلاف کرنه کو ریگرن وکی مجی حشکن خلکی چاینا خلکی که رقه خلکی که دیری شهرستانیت و گلک سالو خطو پس دید نباش بو کرده هبونه نیاسین و ناساندنا کردا ویرنگی هنی بوه بس بشتي صلاح الدين هاتي وصلاح الدين كرد كيشاينه غوراباني ودولت فخر كرينو بوستو بلا داينه ويو ودرگه بو كردا وكري كرشنيكا خلقي بدرستاهي معدن رسن كردا نياسي وشني كرد بينه نمونه سوار چاكيه داد پروریه خوش مرویه و دبینی برپر دیرو که سردم صلاح الدینی همی بر جدرن دیرو که چه پس نا کردا استایشا کردا مدح کردا کرد بنا ملت رقم 1 جا صلاح الدین بو هوکار بو هاریکار بو ریک کو کرد بین ناساندنه حتی بو سردم اسلامی جی بو بسلمانا کو کرد هگرش ملت اندی بیشتر نبنو و باشتر نبنو زیرک و اویدیتر نبن چون ملتا کمتر نینن بلکو بینه
رضا ایکید سردم صلاح الدینی دا صلاح الدینی دولت اقدام از راند کوی سردم دولت قومی مگوتی نبون دولت حوزا بون بنامال بو بس او بنامال یاشکش ملتیه او دولت رصید تاریخی وی ملتیه که دولت اموی بنامال اموی او یا عباسی بنامال عباسی کو عربن اف بتا تاریخ عربه که دولت سلجوقی دولت عثمانی کو رگزوانا ترکیه او جبناوی بنامال بون دیروکا ترکا بتون او دولت ترکی بین دولت ایوبیش دولت کا یا کردی بوده و کی دیروک نویس کرد احمد الخلیل بشتن دولت یا ایوبی قیاده خو و مارسا خو و واقع خو و دولت کردی بوده حتی گلک مورخ یتوی سردمیجی ناو دولت ایوبی که دولت الاکراد وشی دولت الاکراد چون که مگه دامزرین روی کرد بو و ریو بریتوی کارگریتوی سوپا سالارو سرکرد لشکری همی کرد بونه یعنی هک نبیجن 100 سادهجی چه بتن حتی رجان نوت سادهجی همی کرد بونه کردات همی وارو بیاوند حتی قاضی دادور دولت صلاح الدین وقت هات سردا صلادی اکثر دادور بری لادا و دادور که کرد ابن درباز المارانی دامزران تو قاضی القضاة دولت ایوبی يعني افشندهانه يعني پیگه کردا بهای کردا ویانا صلاح الدین بو کردا وی رنگی هنه بویا جا صلاح الدین ایوبی همی گاوا حول ده حتی کو گلک دورین کردستان جی رزگار بکتن بخته ناف برای اگرتی اسلامی دا وی سردمی بس شان نبون يعني بشتنا همي پارچن کردستانه بس حولادا يعني هری ما جزیره و حتی مثل و حتی وان دورا و دورین شنگاره و دورین حتی دور بری دریاوانه و باجر اخلاطه همی صلاح الدینی و بو کم جار بی کردستان جیش دست گلک میر و سرکردن بیگانه و بیانی و داگر کرد همی اینا داره و آزاد کریه باش يعني ویرانگیری صلاح الدین خدمتا کردستان جی تاراده که باش وی مجالی دا کری بس شما برکو ارکک و مهمک و آرمانجا که گلک پیروز و گلک مازن هبو که اوجی قدسی رزگار کتو آزاد بکتن و صلیبیا بشکنتن که صلیبیت هاتن هرشت هوانه درندانت کرنه سر اسلامی و مطرسیه که مازن سر بسلمانا پیدا کر بیو 4 میرنشینت صلیبی شامی و حتی یک 4 میرنشین روحال کردستان دام ازران بو و ببینه مطرسیه که مازن کاچا سردم بری چند سالا داعش کوب ناو اسلامی ببینه مطرسی سردور همی جهانی و دولت ناو خدام ازران بو دولت که یا چراستی بونه وصل صلیبی جی داعش خرابتر بونی داعش دوی سردمی بلکه گلک تنتراو و کجکتر بونه وقتی هاتین بس شونت قدسه و یعنی 70,000 مسلمان جن و زاروک و کس مدنی و یدی سرچ کردن. وجا صلاح الدینی جبر هنده بیش همی مسلمانا و همی جهانی و ویا و ماترسیا درندانه یا کوبنا و دین مسیحیت تا دکنه کو صلیبی بون بشکنت و شناب بتن و فعلا جی شیا ما گوتو یک شر حطینه دا و چیوانو کا صلیبیا بشکنت و دوره همی رزگار و آزاد بکنه. وجا اف خدمت صلاح الدینی الویریشی بو حتی بو اسلام جی کرد ما هم کرد کینه یعنی وک بیرو باور وک آین یعنی خدمت بو دین ما بتکرین هر بو ما خدمت بو ملت ما نتوامش بتکرین هر بو ما خدمت بو جواک ما بتکرین هر بو ما جا امشانازیت بین کو وی سردمی کسنش یا خدمت مروواتی بکت یا اسلام بکتن مسلمان همیا قرطال بکن حتی گشتیوی رادی بسلمان حوصا وی سردمیجی دلیل بون لاواز بون پرتو بلا بون کو سرکرده که صلیبیه که ارناد بجنه حول دا کو ریکا حجیت بسلمانات گرد حجیت کشتن شلاندن حول دانش همیا مطرسیدار و یا تنتراوتر کری کو خود نزدیکی مدینه کری کو چم از قبر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم وکل يعني دبي بيسكو هستي كتير بالمدار صلاح الدين شو أبي سر كده يبيرد وسريبي لبدتنو بكتا عبرتك بو هر كسا كي أزمان دريجية أنداز دريجية سر بيروزية إسلام بكتنو أهم شيء بسلمانين يعني پیغمبر ماجيكا إسلام دين ماجيكا حتى دفاعش بسلمان وإسلام جيكون يعني دفاعش ما كرداجي كري أهم شيء بشكاكينش أمتا إسلامي أهم شانازيت بين يعني مجالفير وك سيدا كرم كري حتى تا مروف نشتن ناف عالمه که دوکی دکتر جمال نبازیجی گوتل اصل کردستان به مطابق صلاح الدینی بس پشتیات شوی ما غربی و الویریجیای مدید عالم چند دا یا سرسورمان و چند دا داغبار وی سر کرده کرد میگفت با اس کردم بوچی از شانازی هم صلاح الدین اس مستحقترم شانازی مش خلق یک شانازی ببتن وکی کسی که عرب بیجتن دکتر صلاح الدین منجد يكفي للأكراد فخرا إن منهم صلاح الدين بس أبو كردا شانازيك وصلاح الدين شوانا الذي نتغنى نحن العرب باسمه همي قاوا شانازي واسترانا بناوي صلاح الدين وصلاح الدين كردا اف شانازيه بو كردا
بس وجه صلاح الدین و ناس ناما گلی کرد جهان و سیدا کرم کری حتی بری چند سالا که برای کی گوتی من دیت المدینه بیان مکه و کسی که تاجیکی هات گل کردات گریا گوتی وقتی هم دیدین گفت ما ما چی گر احفاد صلاح الدین گوتی واسا کلاگیری کتا گوریایی ما ما چی گر و متعلق به چکو هم نبی صلاح الدینه و گوتی از هاتیم تاجیکستان هاتیم حجه که با صلاح الدینی بکیم اوی قدس رزگار کری که خلک کندک شانازی صلاح الدینی بتن بو چی ام ده انتخاب خاپینین بو چی ام ده نزان و نفام بین ام بجا پاوجین صلاح الدینی حتی نوی سرت روش آوای نکجی وی سردمیجی که یک شوانا کنتر دشنره یعنی وقتی بحثی دیروکا کرداد که نابشتن احفاد فلان آن بیوان بشت احفاد صلاح الدین الایوبی یعنی بحثی وی ملتید که تاوی توشی قرکرنه وش ناف برنه بی بس ناوید که چه احفاد صلاح الدین الایوبی یعنی ابر که خلکی که هو صلاح الدین نیاسر خلکی که هنده ریز و گرینگی صلاح الدین زانتن بو چی ام کردش نکارابین از ماندریشی یا به بختی یا افتراعات یا گود که نروایت چو راستی بونیده در حق صلاح الدین دا بشه مثلا صلاح الدین هندی ام بحث بکینه و یعنی وک رصیده که تاریخی ابو کردا صلاح الدین هر ملتک شانازی چد بتن شانازی پیما و چونگ و قهرمان خو مزنت خو دیروکید بشتن ما ملت چه پکت دیروکا ملتا جیان نامه چند قهرمان که او ملت هیمان ابن قهرمان ابن سرکردی دیروکی نبین کسی ملتی همار نانیاست هم هر چه ملتی بود اگه بيجي یونانی اسکندر مقدونی ناف دارن اگه بيجي مثلا فرانسی دیگولی و ناپلیونی ناف دارن اگر و هكذا اگه بیا فارس آده بشته کورش و فلان و بهوان هم ناف دارین هم صلاح همجی سردم چرخ ناوین کو حتی نو کجی صدای خو نافداری خوش همی اپتر هی دیروک ما کرده صلاح الدین ایوبی بو چی امجی صلاح الدینی کار ناینین بخو مفاکی جه ببینو فخر و شانازی ببینو ام وکی گوتی مزایدال سر غیر کرده بکن صلاح الدینی یعنی داخل جی مکیم نبینتن همشنی کارابین مزنت خو کیم بکن و اکید جاوگی کیم خلجی بخاطر امجی ده بینه هو کار کو خو کیم بکنه و گلک دیویژن بوش صلاح الدین دولت کا کردی ندام ازران مگودی دولت ایوبی دولت کردی بو بس نه دولت کا بناو قومیت بو بناو اسلامی بو چونکی یا درست یا راست یا عقلانه اویا کو هر ریدانه کی هر سرکده کی دیف سردمیوی پلسانگینی و بحث باشی و خرابیت یب کی یعنی تو صلاح الدین بینیه پیاسا و ریسا و داب و نریت و عقلیت چرخ 20-21 بنرخینی اکید دخلت صلاح الدین جهی دیویژی اجی اگر بگه صلاح الدین قرن 19 و 20 با و صلاح الدین چوبا مصری و شام دولت دامد راند با او هینگی کلی بگه کر با اجدام صلاح الدین خاین بو یا چوبو کردانه کلیه بس بری 700 ساله ویت ام واقع بینانه بخادینه دیف وی سردمی فلسانگینین کو وی سردمی چه دولت قومی نبون کسب ناو قومیتانه تاخفتن و چه سنوره نتواتی نبون نه ترکا و نه فرانسا و نه عرب و حتی الاوروپاجی سردم شر آینی بون و افشارجی سر بسرمان هات بیا صفاندن پیروزایی پاپای فاتیکان اوربان دوی گوت حرب المقدسه و حرب کدجی ام بسرمان کینا کافر و همج و حتی قتل محلال کرو شرکی پیروز را جهان بود 200 سال افشار وکشا 8 حمله صلیبی هات سر جهان اسلامی وی رنگی به بسرمان جی نچارن وی دفاعش هبونه خوب کن دفاعش دین خوب کن دفاعش ارد خوب کن جه شانازیه کو اوی سرکشی و سرکداتی همی بسرمان ها کری و همی بسرمان قرطال کریش و ما ترسیا مازن کسی که کرد بتنه جالویره یعنی صلاح الدین ابو یعنی ام هو صاد واقع صلاح الدین بگهین صلاح الدین دولت کا اسلامی دا مزران بس او دولت بناوه نتواتی هکر امنو کل قلم دین دبت دولت کا کردی چی دولت کردا بی کردا بر بر و خدمت دین کردا کری کو زورینا ملت ما کرد نه صلاح الدین یا خوکر و صلاح الدین او نمونت ما گوتین هنده حش کردات کرو هنده پال پشیدا کردا هنده کرد پیش اخستن سر نتویندی حتى ولها سردم صلاح الدين يعني بيجن ترك جلك عاجز بونو لشكر صلاح الدين در كفتنو وعرب هربوصة مر عرب هر دور نبويا بسردمي جا قصد بيري هر أوياكو أم صلاح الدين سردمي دا تبجهين أم هميد باشي بحث صلاح الدين كي أما صلاح الدين بينا في سردمي أره والله في سردمي هكا في سردمي با إك بشتا فلسطين و كشامل كشكانة تواتيا في سردمي وهمي ملت دشيمان أم رابين شي خدمات ملت يمكن أكيد ده وصل جا إك شاش مازنترين شاشيت هندك روشن بيرت ما هندك كسن خوب زانات دانن اوه بری 700 ساله اگر به کتاب بخوینی طبعا راسیا و چند دیار بتن نناشد صلاح الدین ام نحاسب انفسنا ام پشتوانی
استایش صلاح الدین بکن آن ام حساب خوب کینه و ابروکه کامت چه بکردا کریه جاف دکتر محسن محمد حسین یعنی جوانی و تیر و تسلی برسوا همی گود کادت و برسوان همی بسیارات اوید بجن صلاح الدین چه بکردانه کریه و روحیات کردینی در صلاح الدین همی هلویست تویدا دیار کردنه هر روزای شوان کتاب دی اگر ام صلاح الدین چه بکردانه کریه قام دست خوشیل دکتر پروفسور دکتر محسن محمد حسینی و سیدای رزدار وصفی حسن ردینی تکینی وصفی حسن شینو کو صلاح الدین ایوبی قهرمان کرد و دیاردار جهانی یعنی صلاح الدین ایوبی فخر و شانازیه بو مبک قهرمانه که کرد شویت آستکی جهانی داد شویت فضایی که عالمی داد یعنی نماید فضایی که محلی حتی اسلامی حتی نوچه‌ای بلکه صلاح الدین بیا دیاردک جهانی یعنی کسی که استرکا یا همی دنیای همی کس نیاسون و همی کس شانازی پید بنو مگوتی حتی دشمن جید بین العدو نبیل و دشمن جید گلت داغبار بوینه روشت اخلاقی وی و حتی دو مایکی چه بود چی یعنی ابروکشنی که هم دو بیشن والله چه بو منکریا آن صلاح الدین ما چه فایده مت صلاح الدین ده یا بحث صلاح الدین بتکرنه حتی دو مایکی صلاح الدین بیشن مثلا هندک شوی کسی کو دو مایه هندک به وقتی بدی صلاح الدین و نانو هر دیار بومه و بسپورناس دیرو که اف کابرای هنه الی بیت که دیرو که جنوزاند تشتکیش دیرو که نوزاند ایت مای خود دیرو که بابت که دیرو که صرفه و کی ما گوتی نوزان صلاح الدین هم هر چی سردم بوده طبعا ایشون به وقتی اوه کد بیشتن و گله که دی والله صلاح الدین مثلا یهاتی زرادشتی کردت کشتی همی جدرن دیرو که نیویت که بنوی سردم صلاح الدینی همیا پی بخوینه یک درجی بحث ناکته و صلاح الدین زرادشتی کش بتن آنها بتوان دورت وی کابرای بحث کری دورت هورامان و کردستان و روشهلات و دورت آذربایجان ابد صلاح الدین نزدیک وان دوراجی نبوده و صلاح الدین چه زرادشتی جی نکشتینه و صلاح الدین چه کرد جی نکشتینه بلکه برو واجب چنده صلاح الدین بس رزال کرداگیری و بس پست داینا کردا و بس دورن کرداج هندی دستی وی گشتی آزاد کرینه و جا صلاح الدین گلک به وقتی دینه که صلاح الدین والا کردستان بوجارایی که صلاح الدین یادابش کری طبعا برو واجی که مگودی بوجارایی که دیرو که دا کرد همی بینه ایک بن د صلاح الدینی بوجارایی که صلاح الدین گلک دورن کردی همی آزاد کرینه د صلاتا یا ترک و کسان اندین حتی هند جار ظلم کردات کره و آن کسان صلیبی یتم بحث کریه یا اند بجن والا صلاح الدین نوروز منع کری اوج بروان روزا کو سال سال کردی بی نوروز بو دغدغه مشاعر و عاطفه خلقی کو دا چند خلقی راضی کن صلاح الدین آگره نوروز و مراندی صلاح الدین دجی نوروز بیا هر اف سیدای وصفی حسن همی جدرین دیروکین پیوندی دار بی بابتی دا چه خوار نمونه باش اینا بحث مجال اینا بحث کنه کو بالعکس کردا سردم ایوبی صلاح الدین نوروز یا بریا مصری وف آهنگا سالانه 21 آذار مصری تگرانه شم النسیم بشن اوه هر برماک نوروزنه و نوروز شنیکا سردم ایوبی و صلاح الدین یا گشه کری و خلکی یا نیاسی نوروز و سرسالا کردا هکبنا به سرسال جینه بتون یاد و بیرور یک یا کردی یا هات نیاسینه و همی گاوت هات گرانه و هنده آهنگو رنما رسم تایبت نوروزی هبوینه یعنی چه راستی بو چند جینه و صاد دیار اف کابرای هنه یعنی چه راستی ها دیروی که نزاند چه دیروی نخوانده همه بود پال درکیه و جکاف پال در خلک که پال ودن دستکی دیه آننده بنافداریه وکید بین یعنی وان چته تنید بشتن چه اصل و اساس بونه لورا یعنی هر سروی بابتی مدتم آماجه تشتکی بدینه و یعنی ام بجینه مثلا حتی دستحالات مال کردستان که همی گاوا بانگشه امکین بو ویتم پیک و جیانا پارزین یا نتواتی یا آینی که کردستان نمونا پیک و جیان یا گلک آینو بیرو باور و گلک نتوا و فسی فسا که نتواتی و آینی میهی و ام کرش همیا پتر وکی بیجنان کردت بسلمان ام رزیل بیرو باورین دید گیرین آینه دید گیرین حسکی چند آینه کیماتیه که کمی نبت آنیه چوا بتن بس دبینی چینکی آینه ما زورینیا اسلام اف کمینه تنه ربط اتدان کو از ماندریجی و زدگاویل سر پیروزیت ما بکن سر حمایت ما بکن هفه تشتکی برو واجی ادعا دا صلاته کو دویتن پیکوژیان پارزتن دویتن تعایش و لیبورین بلافکن کردستانی یعنی هکر بسرمان نبان کسی دی اول سرخو قبیل ندکر و هکر نایت ادان با بسرمان بحثی کسی که دی بیرو بارکی دی بکن بس ریت اتدان و کسی که بیتن از ماندریجیل سر اسلامتی بکد وچه اول برو واجی به چنده بیت رینه اتدانی یعنی اول ایکش تاوانانه حتی دستور نی عراق دا ماده کی هی کو هر کسی که پاوته
رمزك تاريخية يبيكاتك عراقي بيتا سزادانه بيت يعني سزای توانکا مزنه جلوری اگر مبیتن ام پیک و جیان و آرامیا ولات خوب پارزین ویت ریب و کسان حسین آسنزم ید نزان نفام نیتدان کو وکی بین هست و بیرو باورید بسرمانا آزرین آن هستمانا بریندار کنه چه دو تخت مکی ما بتسیدان الویری بس تشتکیدیم وید اس آماجه ببدم يعني حتی ما گوتیش بلی کو قارمانه که کرد و دیار دکا جهانی صلاح الدین و دست بگیش ما آماجه بدای حتی قدرک الهیه یا خداییه و بسرمان وی سردمید کلبینت قیرانه که ده قیرانا پرت و لاوازیه و نه گرتنه قیرانا کو دشمن وان سروان زال ببی و مطرسیان مازن سروانا پیدا کرد بی بسرمان گلک لاواز بون يعني قدر إلهي يا رب العالمين كو دين خديا ده هر سر كابتنو ده هر عندك حساب ريكد بنا سبب وسر خصنا في ديني هو صلاح الدين هل بجارت كو كسك كرده كو هواجي فضلك يا رب العالمين بما كرده جال فيدي وكي امشي بيجين مع المفارقه كو يوسف بن يعقوب صلاح خدي سر بن پیغمبر بو بس يعني قالك خالن هف بشك حتى نبره صلاح الدين ويوسف عليه السلام دهنا كنا بهردوكا يوسف وهذا يوسف بن أيوب بيد يوسف بن يعقوب بي هكا بينا كاروان جيانوانج يعني بنامالاوان بنامالا يوسف كردي صلاح الدين كنا بيدرسا يوسف شواش ما قلتيش أذربيجانش دوينه هاتنو أفكاروان ديرو دريج وهاتنا تكريته وشونا بعلباجه وهاتنا دمشق وشونا مصر حتى دوما هيك دبيني نفسي ريكا ديرو دريج بنامالا إبراهيم عليه السلام بشتينجي كري ويعقوب بشتينجي يوسفي يعني كاتشواش حراني خلكي ويري بونه تاتينا عراقي ويتشونا شامي ويتشونا أرض كنعان وشويري درباز بونشونا مصري كاتشوا أولم يوسف عليه السلام نبحثوا فيانا خوب كتاكية شام مصري هروسا يوسفي كرديجي صلاح الدين جيب نبحثوا فيانا خو وقت شوي حتى صلاح الدين بيجتن يوسف بن أيوب وصلاح الدين بيجتن هروكي أسبال دام بو جهنم هند بيناخوش بشام مصري يعني نب فيانا بس قدرك إلهي بو حتى الفيري قالك خالندين هفشكنا برافانا هين وقت أولي يوسف عليه السلام تشتويري و بشتين جد بتا عزيز مصري وزير مصري مازن مصري غازی دی بابت خود کردن شامه دی بابت وی چنویری پیشوان و راد بتونو باب خود پیش خود خطوب داشته باب خود تو را جهمنو بابید به نه افجه خود داده و تو هجی وجهی نفسی شن بجین ریدان دیروکا یوسف کردی صلاح الدین اجدا پیدا بنوه که وقتی چتویری پشتین گاو جواب دی بابت خود رد کردن نجمدین ایوبی و همی بنامالاوان و لانگریتوان و خدمتکارتوان اوجی شامه چنا مصری خالق دی اوه کو حتی کاچوا یوسف بن یعقوب عليه السلام بهوكار سبب وقورينا عقيدة مصري مجتمع مصري كوش الشركة وبالبرستية وعقيدة توحيدة وباورية بخده تاكانا ويكانا صلاح الدين جي هروسا بيرو باورية خلق مصري كو تسردا تشوفون بين الرافضي وبين فاطمي وبين الشيعة اف عقيدة جاركا دي زفران ده مسار درسكو عقيدة اهل السنة والجماعة يعني هذا بيجن قدرك الهية صلاح الدين يعني بخده شو مصري اكثر مامي بشتي ده هيوامر دابشتا جهمام خو بشتی چند هیوکا وزیر فاطمی مر هجی ریب و صلاح الدین تا خوشکنه دار رول خوب گرتن خدا تعالی یه ظروف ابو خوش کتن هجی خدا تعالی ویا تشتک چه بتن ده اسباب متوفر کتن و اول سر رای نابجین يعني صلاح الدين رب العالمين جي جالك صفات وصالوخات سركردت دل سوجت راستقينه وگی سيدا كلام كري دا بينا في كسي كيم كسا ديرو كده خاصة ديرو كاسلامي دا بشتي پیغمبر اسلام خود سر من خلافت راشدی اف دل سوزیه هبتن اف همته هبتن اف اراده هبتن کو صلاح الدين يعني اخلاقه کو پابندی کا درست اسلامت صلاح الدين چجارا کسی نزان و نفام و کرتفام دورخوا خرنت کردن بمنه راوش کارتوی و مستشارتوی و بیرو بوشنه توانه برگرد همین که صلاح الدین ما گفت که قاضی الفاضل و فقيه عیسی حکاری و عبدالرحمن الشیزری و همی فقيه و قاضی و نافدار و مروت عالم بود دورخوا خرد کردن شبهند اول نهینیه که سرکفت نایب صلاح الدین عدالت خو يعني اف دست كفتن هنيت مازن دز بينان كو حتى ديروجي جالك بجن ايش صفات ملت كرد ملت كي دات پرور مازنه توي ان قاضيه توي ان ابدي صلاح الدين نافدار ترين دات پرور ديروكا اسلاميه كو هندي عادل بود دوستا و دشمن حاجت كرو خلك كمي بيد اخبار حتى جالك بجن اقباط قبطيه مصري كو مسيحيين بس وين صلاح الدين
كنيسة خوات كر هندي هند بداغبار بونه يعني هند حاجة كر چنكي هندي هند رحم خلق كد برا جا أخلاق صلاح الدين هندي بحث كنا يعني صلاح الدين شوان كسابي أبد حش خوين ريتني نتكر قدراوي بتمازنه بسلمانه وقدراوي بشريف جا صليبه بكد بس هندي شابا خوين نترشت يعني حتى او بري ايجرت يا اسلامي كما قلتش درياوانه حتى ليبيا وشيمن حتى كنار الدريا سبيانا وراست اف توحيد همي تشكري خوينا بسلمانه نرشت يعني تات حصار وان وكي قلت ترغيب آن ترهيب بسلمان كنا بس حش خوين ريت نتلي حتى قلت كرت خوشي كرت من الشيار من خوين نرجن خوين نامرتن جا حتى شوي قدس جي فكري يعني قلت هندك قلت قبل دور بريتو خوين جرن قلت تولد ملفانا وكي قبل هفته هزار شما كشتين رجع قدس فكري قبل كرجع ما قلت لا والله لن أكون مثلهم فأخلاقي كسكي كرد بسرمانة والله سبيناك ميوان كري جا صلاح الدين أخلاقي توي يعني حلم وتسامح وليبورين كوكي كسكي دیکو درست هم نابتوان وری دابیدین چونکی وانا شانازی وان به بختیت خود بن وکی مریمان حلبچه وقت بیشتر خوین ریشترین کسی دیرو که دا دیواره دیرو که خوینه که صلاح الدین بالعکس يعني نخوشترین تش بو صلاح الدین بی وقت خوینایی که هات بارشتنی صلاح الدین ابد حش خوین رشتنی نذكر ودلیل جی ما گوتی زور دیرو که صلاح الدین دا چل گل صلیبیا بچ گل بسلمانا بچ گل دشمنیت خود بتنیت ابد باطنیت حشیشی کو دجاره هولا کشتنو دیرو که ناوی دا وجا گلک تشتی هی دوما که مدو بیشین طبعا بری سرکیدت کردا یت دستپیکا بزاورزگاری خوازیا کردی و هزرانه تواتی و کی میر جلادت بدرخانی و ما گلک ناوت وان گوتین و کی شرف خانی و گلک دی شانازیت مازم صلاحانی حتی ایکمین جار جریده هاوار کو سال 1932 شام در چوی ایکمین شوان گوارت کردی بو بین صلاح الدین ایوبی داناسر یعنی شانازیه که مازم صلاح الدین بر و جه داخلی ابرو که وقتی هم چینه ترکی و چینه مصری و چینه گل عرداد بینین کنفرانس زانستی سالانه صلاح الدین ایوبی اینا بستنه و ناوی گلک شقام و باجر و گورپان و زانکو اویدت خوی که نسال اپتر شانازی صلاح الدین صلاح الدین ما یابد ام پتر شانازی ببین ابرو که ما گودی گلک ملت هاولدن صلاح الدین بخوراب کشن بس چه بلگه سرینن ایکشوان حتی فرانسیت بجن الا خوینا ما یا ناف خوينا صلاح الدين هيلا وصلاح الدين يعني باورناك ان يكي بسلمان في استي بتنبه شعبرو كي ام كرد دمي هاتي دومايك بيوا من اويا دمي هاتي ام خوشيار بكين خوب زفرين زانين برجوان دياما نتواتيا كردي تشلايا نتهند دايا ام هيما وچبنگ وسركل خوي ديروكي كريد بكين وببختياب ديفنين بلكو ام راستيوان بخلكي ديار بكين ام شانازيه ببینو ام دیف ریکوری بازوام بشینو ام فاجعه ور بگیریم با ایگرتنا نشتیمانو نتوه خو با وکی گوتی دفاعش دین خو هر وسان نتوه و جواکی خوشی بینه و اول دو ماهی که گرک سردمی و برسیده بابت گلکی پیزانی نتاین بس بلا حتا ویره بد دا گل درش نبتنو و خود خیرا مازن کتنو هیویکین شیابین پیچه خدمتا وی بابتی بکینو چپکا وفاداری بتون و وان خدمتو ارك صلاح الدين جباجي كري بو بسلمان بقشتي وما كرداب تايبات جزاك الله خيرا خدش ترازي بالسيدة وكي قال خيش كبرات بجن داس خوش خدت على خيراتها بن بيسيتن وكي جرادي ما سيدا هر سر ديروكا كردا ما ميفان كربو اكل قال ما حاضر بو اوي خبراف كربو كو مناقشه سيداي بكتن چونكي ادوي مجال هذا كتش درس بيتا غوتن يا تمام بيتا غوتن یل برانبرجی اویکو بچک ضمیر هبیتن هشیاری هبیتن ایدی خوب بدن کتن آن حتی گویی والله من يعني حس کردم مناقشه کربا بس گوی سیدای سردک او سا جوان کر چبو منه هیلا اوجی ماشاءالله بابتجی يعني قالك بجم شيوك اكاديمي وقالك جوان و يسردمانه بو في زماني راستي هاتا غوتن از بجمعكر نكد ناف جماعات داكي بسيرك الفي بابتي هكا هبيتن تشكل بيت سريكي داد بيت اخناكي بيشتن ام دفچك مجال دين هيك شوات نكد رنشنلا هيك بسيرك سر في بابتي هبيت تشتك حسك بس في بابتي بتني سيدنا بتهوفنا صلاح الدين او مثلا صلاح الدين ابو دين نبت بدينا كان بالرجي بيش داد امري ربنا بيش قالك يبسري وينه يبيش ربنا قدر ودكن ابا خرج بيكر عم يقول دنيا وصل بله رجانا بيش امري ربنا بيش الظلم اللي كده ربنا بتخرج هاج بيكر ولا انا ما ببالي باستثناء بله بس ما ياخد تشتكي بكدي بالي 800 صلاه معنويه ابيها مدينه ابدا انا اشتغل تمام نقا جانا دخلت جان يريد ان
یعنی مثلا سرکردات اما سیاسی وقتی پیشوازی الوی اوکو برای چند که نمی به آگهدار وقتی کردستان یعنی استقبال که رسمی بکری یعنی نه بشین قدر میفرانه هر کسی که بده مالا مروی یعنی نکو مروی دبچه که کیم سحکته بس اویش هندک مثلا سنورت باید یعنی مروف سنوری خود چارچوب خود نداره که چی که مروف چارچوب خود در کرد تبتا غیر دستو دار مثلا سیده برینگی کلام که یعنی دی مدید یا افاصلی بیتها و حقدتها همی که با ملت ما اشناف بری یعنی هم چه بده و گلش باش ما عملتن یعنی دیدیو مثلا حرکت کردیا سال هفته پنجانه مثلا برینگی چند جا کردی گشنه قناقه که تو دیف دیرو که بچید دیف دیرو که بچید هر اوینا بتکو برینگی کو شر صلاح الدینی کری هر اوینا امشنا برین مثلا هم بشین وقتی او خریدهات یا شیگرن کو مثلا دولت کردی مثلا تصویری کسانی گیرته دا یعنی از بشیم چه داغباری یعنی مگلک سر کرده بود مثلا جامعه گشتی صلاح الدین و کی سیده کردم که بحث دیروکاوی خباتایی گیری کو مثلا پیغمبر رزگار که نام ملت هینگ پیغمبر رزگار که نام سرمانا یعنی کی سیده کردم که برای 800 سال کودانای بوده کودانای که مثلا کی شتی او مثلا سعید شیخ سعید پیرانه مثلا سعید النورسی او مثلا قاضی محمد وانا حتى هم بيجي ملا مصطفى خود الجو هم ياون خبات كان هم ياون شكوش مزقف دارون هم سر كردن شوراشن هم ياون اخوشي دي تنجزاري دنيا بون شتيكو اسراب بينم تصير كافركي ملحد كافركي اويد كو بري 800 سال خوينما بسرمان دي هر چند چه بت كرجيت نافاده وقت هنگي خوينوات ياريتن شتيكو اسراب مي كما نمونه بين كما تنيلا كده كانما چه حساب بو سرکردید خونه باشه با که خبوتا سرکردید نکن و زحمت و بریکا و غنج و زحمت جان بجینم پیدا چون اگه خدا بگین ام شکل صاحب بگین دی باشتر بگو هم شینم چینگی فیکی بکردیم چه تاریخ چه مجوی نزانی سيدي ملفات قالك جانجو دستت خوش من سهلة خوش بيتن جماعة بريس ما هريا قوتي الفيري امتين حقيقي وراستيكي بيجين وتشتف وكيد بيجين علم وبيح ما حقد قاليكيها بيت ما هدايات بهامي خلقك بيتش كامل مدينة كي هي أفدنا بري مدة هندي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة تشتكي راس تشتكي درست يتيتا قوتك هر ما مقصد بيها وزادتش تشتكي دينا دبان رشنت هدا جماعة جبيرنا كان أم برف رمضان فتشين قالك جرينجا ما هاش هابيتن وكيشوا بيجن أم يعقوب عليه السلام بهنا يوسفي ورد جرت أمجي بهنا رمضاني ورجري مشكل بتشنا دبان شعورت هدا أفان رجاء أيام البيض هنزان في دوسير رجاكا ونيفا شعبان الجهيش بديجن برنامج أخوي مباشر دك وقالك خلك الحمد لله قال دابو ما قلت هندك تشتتنا كرن نيفا شعبان أساس بنا حديثك يا هي يعني يا قالك جهي وراك وان في بيجني كودو اف حديثها ابد بيشتن خد تعالى نيفا شعبان دا سحت كتا بلا بيتن اهل الدنيا الدم روانا غفرينت حس كين باش جوي خوب دينا بانشولا ما باش ها جهه بيتن اكشوان مروفي مشرك هذا شركه بخد تعالى كتن يعني بزفر توحيد ووحدانيت خدي ابركاب الصرمان يعني بدرس بزفر نافي يا دي او كو دم روف وقت جيك الماي بن سرا تشي سرا تشتاق احتمال اخفنك سرا عندك جرى قطعك عرضي سرا اخفنت خبرت بتشيك كي فلانكي سرا تشتكي بسيط يعني خلاص او وقت جرى كدي بيكاتني بكين حتى ابي اخنا ابن مسعود قالك مؤثر بهم راستي اختي قلتي بسيارة لكن هذا شو استقبال رمضان قلت ابن مسعودي قلتي رازي بنا خذ سر بيتن قلتي اكش منت ودي جرعتها باستقبال رمضان بكتن ولو تشبكك حقدا بصرمانك الدرهم دابيت يعني سلياوي انجي دير كفناوي او وقتا ام تشنت رمضان دا وكم دلك تجي ايمان يا تجي هنامي الظانن سيدة بلا بيتن رزار ملا رشيت امام خطيب مزقفتا دروشك رحمة خودي ثابت كوابا چندين سال بو بترسيه سال الويري خدمته وكي بجن بيش نفيش وخد باخوينو يعني فيابا اف مروفا اف بحسي فامروفات باكر فيابا قدري فامروفات بابلينكرن عندها جرى انسان اكاديميتن احتمالات شخ خدمتها في ملاتنا كيلاش بلي فسادي وخرابي افعال مدين مدحت وفلان افرو كي بحسيبان جاميرا بتذكر ابي شاب الرحمه خدي ابيكو قالك خدمته خير كري دعاء كان خدي تعالى قبري بكتا ميرقا بحشتي ورب العالمين مهم يعافي كتن ام دي بيتش كبيره اخو رمضان ان سيده ملا فرهات ام فيب دو ما هيك بين عندك ايات القران ثم بيت ما في شفت بلا بيتن تراويح هذا بدنك اخو كرمك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها،
كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. وكي كومنتكي قلتي ما شاء الله دنكت هر هبيت قلت على خيرات بن السيدة مالا فرات سيدة دكتور عبد الحكيم قلت على خيرات جبن بيستن كومنتك دسبيكي هات كيتشك بيشتا سيال ولاتك أوروبي قلت شو ما قطاب خاني با دسبيكي مرف الوان ولاتا وفلانا قلتي ما مستام بساش مكر ابن كت كومنت دا قلتي كاتو كيش ولاتي قلت من قلت اس كردم قلت اكسر قلت امنتو باعتبار نبي صلاح الديني قلت عندي دنياك كيف امار بجابة رمزك هي معك خذ تعالى قدر قيمة الدينة ام فان مروفا ديارا باش عندك جرى بحسين عندك مروفا بيتا كرن دا بتر معرفة وان بتر نياسين وان بتر دعاء بوان مروفا بينا كرن ها سردم دا خذ تعالى فاتين تبيرا ما هشتا قدر وان بلنترليت كتن افي عمري دوي افي عمري نمر دعاء كين خذي بكتاب بارا ماشي مروفي مخلص القل خذ تعالى دي بلنكتن دعاء رب العالمين كين رب العالمين قلنا هيت ما ابغى فرينتن يدي بابت ما ابغى فرينتن دعاء كين خذ تعالى ما بقين رمضان بسلامتي ورمضان يجيب ما بسلامت كتوكي دعاء السلفة دعاء كين خذ تعالى هر وسما كون فكت وفي ملتي تجي خير وبركة واتفاق وتشاكي بك تلقى لهم ايمان داره امين والحمد لله رب العالمين.